Nimba na oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagsarita tan iti kalman, Benji. Iso asa na rayta tinang paayabakken ka. Sir, pasensya kay lakman. Inton maminsan, ipukulong mo kanyak no pilitin na ka ni Lisbeth. Sakto, ti makisarita ken ko na. Ang naiti may sa hanging cabinet. Nakatulbak. Sir? Awan masara ka katulbak na. Ayan ka di dagiti tulbag, sir. Padasok man alokatan. Mabit lang. Birukag nagiti tulbak. Ay, lukataman pa gayam tiri daw. Ang mga nuni-unis tulitan. Sige, sir. Kadagupan amin ang iti hanging cabinet. Ay tala tinakatulbag. Mapay nga ta. Ayan lang iti tulbag. Urayak ni Benji makasubli iti kwarto. Kayso timang birok iti tulbag. Sir! Agur-uray ni Sir Honesto iti salas. Ayan ti katulong. Ay, kasarsaritak pa ilaang. Ibaga may supay lang ti makamo kani Honesto. Ang mga nusana na migat. Sikan timang birok iti tulbag. Ay, nasapa man ngay mawag ka, Victoria. Masan-san na pagsarsaritaan na ka iti anak mo. Magumiko magkaminan ka dagiti nga aldaw tatang. Ingkarigatag timawag. Tarumwar kami manan inton madamdama. Kumusta kayon kini Adalfa? Nasaya at mata, anak. Ananadan nyo ti salon at yo, tatang. Saan kayo unay nga agbambanog? Awan, ay di na ka di paglanagan. Ay na, sana nadagsan ti trabaho kay away. Tandamot katulungak, di ka madanagan. Umay na kayo kaditultulungan ni Adelfa iti Sabado kan Domingo. Ay, di Sabado lang, ano na duma. Pasaray mo't ngamin, sana nga agpaaway iti Sabado. Iso di ka madanagan, natartulat na to'y ama. Daga mo no kasano ti kabayag ko diti probinsya Honesto. Isa si kalangan ti makamo. Anusam ni Lisbeth. Well, sir. Adumat yung tinagbaliwan na. Kaya nasursuro ng titrabaho na. No kasapulan na ka di project site. Panawam lata ni Lisbeth. Tapno adama kasursuro. Oray tadamat ni Adelfa katulungan na, sir. Malagip ko gaya. Nakasaritam ka din ni Mr. De Los Reyes. Ne, saan pa, sir? Ngayong inawagan nak ni Cristalin itay. Apay ka no? Papaayaban na kano ni Mr. De Los Reyes. Mabalin mo ngay kuyog ni Adelfa. Oray tadamot ni Emily akadwa ni Lisbeth. Sir, Sekretariam ni Adelfa. Mabalin mo ngay kuyog. Iti sadino man apapanam. Ay, ora pagbit lang di pa nagsarita mi kan mamangmaw. Naragsaga ko na po. Makita nga ro diti langayo, amang. Ay, naiguri ka. Kaslag mamayo ka. Ada ka di sa gubanid mo. Ni, awan amang. Ngamrabi nga mina ni Dimay ni Honesto. Ay, saan ko na po dan ngay may? Matmaturog ak nga tayo din. Siguro, amang. Nagkuyog daman nga minan kini Lisbeth ang nagpasyar iti kalman. Akat, agsilos ka? Amang, agtalaka kini Honesto. Nagsaritaan min tinapasama kiti kalman. Akat, anya di ko na. Inandi ngay nak. Noanya nga min ti pangiramramanan ni Lisbeth kanya. Talaga nga awan tulbak na ita hanging cabinet. No apay ang maburiburan nak. No niya tilinaon na.
Awagak man ket din ni Margot. Ang mga no adda na ba tinaagamit na. Ket iso tinangitulbat. Paita, agringan do cellphone na. Oh, Amir. Nasa pa ka man ngayon mawag? Itala nga madlaw ko. Nakatulbag ti may sa kabinet. Abangan no adda na ba ti midikat intulbag mo. Awan. Awan nga min masara ka katulbag na. Mga no, di mo lang mabirukan. Nagato apa ka problema. Apay atay tapay lang awan ka askan. Jak nga rod maawatan. Kasla na napate galinaon na ti kabinet. Tapayan nakatulbag. Jak maawatan. Luan niya ti agtartaray iti panunot ni Sir Amir. Kapi ama sapol nga ipasurot na kanyak ni Adelfa. Pabornot ket di kada kami nga agayan ayat. Tapno makapagsarita kami. Awagak ni Adelfa. Tasok ko na kiji balayda. Detala ano nakarawaran. Ni Madam Margot. Hello, ma'am. Daimbag, tasin mong ba't ka adagos, honesto? Mapuisit ang tinigtay nga, Amir. Anya ka diti problema kan si Ramir, ma'am. Kagap ka po kiji mansion. Nagkapu kagaya mi jay mansyon. Naamuam ka din, ti problema. Ma'am? Nagado ang mabalin na pagproblemaan. Dayjay pa'y lakabinet na nakatulbag. Nangidulinam iti bag. Kasta ka di, ma'am? Honesto, saan ang mabalin ang makita ni Amir dayjay abag? Masapul ang may pamuspusang amaala at idulin mo pa'y lang. Ngayon ka sana, ma'am. Agata plakit din ni Sir Amir na mapana ki Jay. Masansan nga awisan na kayo ni Lisbeth nga pasyang ijay saan ka di? Kat agin inom kayo pa iti mansyon. Hindi awan pa ni Sir Amir, ma'am. Masapul atong palan na. Numaalam dayjay abag, idulin mo pa'y lang iti pagkasiraan. Sige, ma'am. Nutay dati ko na ayo. Bye. Wan ko naklatan. Tapno saan nga umatidog ti saritaan mi. Awaga ko ni Adelfa. Nanyala di tanti imbilbiling na kanya. Ngem, paltog namin day jay. Damat lang at panagbutang na kan Sir Amir. Tamakid ko't lakit tinuapay nga adda paltog na. Naimbagman ta saan ka pa anak rawar iti Adelfa. Di ka naawagan na dagos tayo mawag ni Ma'am Margot. Masansan ka di ngawagan na ka? Lalakit ko man ang tinaramid ni Lisbeth kanya. Nagsaritaan tanday ta idirabi eh. Saya atang latati makilangan kan kuana. Makipagkita ka kini Mr. De Los Reyes iti hotel ang nagtarusan da kini Crystalline? Ang apay nga imay tapay lang dito karinderya. Gundaway ta day tuwing agsarita. Apay nga yung kuyog nakpay lang amin. Amangan na maamuan ni Lisbeth. Talaga maamuan na. Inkari nga ni Sir Amir. Nga iso ti makaamong agpalawag kin ni Lisbeth. Saan ko ang maawatan? Oray siya. Ang iyang gagangit empleyado. Agtong palaklangan. Nagbartek kagayam idirabi iha. Makastrek ka nga ron ita edi opisina. Nga pwede luksaw ko kada kayo, Dad. Ni Tita Margot tinagipapasak. Anya, Kinanunungan niyo kit din ni Adelfa. Kalpasan na. Impakuyog yun ni Adelfa kini Manong Honesto ana pa nakisarita kini Mr. De Los Reyes. ada karbangan ni Honesto amang ikuyog kanya Delfa. Ika amin na papanan na, tapos sekretarya na. Apa yan ni Adelfa pailaang, Dad? Ni kuman manang Emily. Ni Adelfa, ti personal secretary na. Dadalangan sakit ti ulog gapoy tinaramid yo. Diyak kayak nga da sa bali a babae akakuyog ni Manong Honesto. Siya kalaan. Oh, ada ka kaya ba na Delfa?
Apay ni Manong Honesto. Intulod naglang. Sa pimanaw matlang. Pinusgan ka ni Sir Amir ang makisarita kini Mr. Garcia. Oh, makumikom ni Manong Honesto itangal daw Nasakit sa pala ti ulok. Iso ang napartekak man ngamin iti Rabi, Adelfa. Oray siya kung ti manghiramit, iti aramitan niya kuma. Adelfa, kakuranak ka di? Gapoy tinaramid ko kang ka di kalman? Pasensya ka lang kumakanyakon, ha? Agkayam ta. Ngam, may ramraman kakit din. Bayan tanday Chinese, Beth. Mr. Amir. Ay, ayaban na. Sige. Mapan ka pa lang rotated private room ni Dad, ha? Mapan ka. Masurunak. Damok tiyag kidaw iti pamakawan iti may sa at tao. Iti day tapay nga Adelfa. Well, inawaga kita ni Honesto na isulangan ti makaammo ang makisarita ka ni Mr. Garcia. Okay, kumusta tinapanan niyo? Okay, mat, sir. Mr. De Los Reyes, tet ada nakisarita kada kami. Pinanawan na kami latan iti restaurant, iti hotel, iti nakapangan. Anyat makunam ka ni Mr. De Los Reyes. Naimbaga tao, sir. Inistorya na dagiti ado ang matultulungan na. Baba iti binangon na a foundation. Mabigbig-big a pilantropo ni Mr. De Los Reyes. Napanunot na kano adito Ilocos, ti pangbangunan na iti processing plant, ti pagminaan. Taiso kano pa ya pagsarkan dagiti tao iti trabaho. Talaga ang maaramat ko ni Adelfa. Basta saan nalaki di amadlaw na itar-aramida. Talaga nasakit ti ulok Manong Benji. Iso nga agawid ak pailangan di mansyon, ha? Agsubliak tulangan ninton malam. Itulog kayo kadi, ma'am? Nilangan Manong Jack. Katan sa kamin papanan nyo kini Dad? Pagsarsarita da pailangan kini Adelfa. Sige, panawan kan Manong Benji. Ay, nabartok man ngaminan ni Lisbeth iti rabi. Dayta ti saan ang mabaliwan. Ni Madam Marco, umawawag. Hello, ma'am. Benji, sa dinutayan mo? Adaag dito iruar, madam. Or-orayek ni Sir Amir. Ngum agsarsarita da kanupay lang kini Adelfa. Palagamutan niya. Sa dinot ipagsarsaritaan da. Iti private room ni Amir. Uwan nga ta, madam. Isumot ti pinagbalin na nga opisina na. Among pa yan, anya ti mapaspasamak, Benji. Ha? Talaga analaing ni Amir no may panggap iti babae. Aguma, takadayo akan ko ana. Ngam no maaktuak ida, pagsagana da. Awin kaya. Nasarakan yun, titulba. Saan pa nga rod, madam? Ay, ni Sir Amir, rumaran. Sige nga, Rodan. Anyamatan ti pampanunutan ni Madam Margot, maipapan kin ni Adelfa. Nasaktanak. Saan akas di a klase a babae ni Adelfa? Adelfa, no saan to lang amin ang maikat ni Lisbeth ti panagiinom na itinasangan. Dahil ti pagtalgatan tinakam ko, asaan kantong isukat kan kuana. Agyaman aglaw na yun, Nesto. Agdalaga kan ka. Napananggayam ni Sir Amir. Tsaka mo, awan mat ngamin karbaga kag saludsod kan kuana. Ni Sir Amir, ti ado ti dinamdamag na iti pan nakipagkitam kini Mr. De Los Reyes. Kas kumaitian niya. Ay, awan ti masnop a saludsod na. Ang tinistoryakan ko na, katagiti yung bagbaga nila kay Zigmundo. Dahil lang amin tinagsasaritaan tayo. Mailiw lang ata ang makisarsarita.
Naimbaga tao ni Mr. De Los Reyes. Nala, agtrabaho tan, honesto. Sige. Amom, kastorya kiti. May isang opisina ti pagtrabahoan ta. Awat tinamnamaag kini Benji. Napudno launay kani Amir. Ang mga no ipulong nakpaikiti kini Amir. Isulaang ti makatulong kanya. Awagak tumanan. Awan kayam. Awan matlaang ni Dominic. Nagawis itay ngagpasyar. Diyak maawatan no daduma ti katatao na. No lalaki, wenno bakla. Ay, sayang ti kinataer na. Anya nga tagagpaiso ti panggap ni si Ramira. Apay nga pasurot na kanyak ni Adelfa. Agpaliiw nga ta. Ngayon, anya ko matipaliiwan na kanyak. Bueno, pagduwa-duwa anak matkit ni. Manong honesto, adda ka matgaya man. Well, Lisbeth, inawagan na kami ni Benji Itay. Imbilin ka na ni Sir Amir, ang mga rabi iak ti mansyon. Nasaya at pasensya ka na. Sana ko na nakasubli di opisina. Maawatak. Oray ta damat ni Adelfa kadwag. Talaga ang mapangnamnamaan ni Adelfa niya. Sa tino ka na ti ayanda, Daddy? Simbang pat sa ita daytay kontak na developer. Kat pagsasaritaan na nagiti plano da negosyo diti probinsya. Kaya't mga sawon, duha kayo laan ka ni Adelfa di opisina? Kadwa ni Manang Emily. Adong amin unay ti trabaho na. Mabitlaan manong honesto ha. Agpaisagana kiti katulong ti merienda. Agdigo sa klabiit. Agmerienda kan to. Anya nga taman ti imbaga ni Madam Margot niya. Hello, ma'am? Kasagsagpot ko dito yung mansyon, honesto. Sa dino tayan mo ita? Nay, ada agri ti mansyon, ma'am. Pinayaban nak ni Sir Amir. Nga mawanda pa yung mat ka ni Benji. Dua kayo lang kini Lisbeth dita mansyon. Nakapimpintas agundaway, honesto. Ma'am? Saan ka di? Anya talaga ti bagayo kanyak, ma'am. Apeng inawagan da. Daytoyan ti gundaway mo, honesto. No maaramid mo, ti ibagbagakan ka, at dagungkulang kanyak. Kasla bilibili ng dakmatan nga agtakaw, ma'am. Anya nga takaw ti ibagbagap? Kukwak dayjay! Saan ako na bumaray dito yung mansion, ma'am? May saak lang sa nga ili. Sa anak adursok, tapno sumra kaklatan iti kwartoyo kan Sir Ramir. Siyak nga ro, ti mangbilbilin kan ka. Lading hitat, ma'am. Ngem, saan kayo atong palan? Talaga kaya't nakapagpungtutan! Hindi po akong dati cellphone, ma'am. Dandanin makadigos ni Lisbeth. Ad-adan adakas na maamo na kasarsarita kayo. Bye. Jack aramidon tibilin ni Ma'am Margot. Saan aday tati pakadadaelak kan Sir Amir. Makamudan nga agasawa. Nagasat lang yan to Jack ibaga kan Sir Amir. Nga adda ilimlimang ni Madam Margot apaltog na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agad nasaya ta. Numayat mo't lang ti panagsarita yo kini Lisbeth. Rabang mo tagpakumbaba. Ay na, Adelfa po. Diyak ka mo nagpampamarang lang, amang. Ay danggayam langan na di ugali na. Huwag pampamarang.
Apagbit mo't langit yan nakasarita. Naladaw asim rakit ti opisina. Sa nagawid mo't lang. Oray, saan na ngay pas nagtagtrabaho? Awan pari ko, takukuha na ti kumpanya. Nasakit ti ulo na, amang. Nabartot ka no'y tirapi. Ay, kasta talaga. Ti anak ti babaknang. Maramid dalanta ti kayat na. Dad, apa niya mawag kay palaang? Sa dino tayan yan kay Manong Benji? Ada kami pala ni hotel. Rabinto nga taon na yan, no, makasangpot kami di tamansion. Kasano nga roden? Adda dito ni Manong Honesto nga gururay kata kayo. Urainton bigatan nga sarita kami. Pagawid nga roden, Dad. Kabamain mat. Kanawan ka ka mangan dito pinalutok dito eh. Pangrabi kay latan. Agawid ton, no dinak mauray. Sige nga ron, Dad. Bye. Iti da ito'y asuot ko. Sakit na kabangbanglo ako. Di lang ata masulisog kanyak ni Manong Honesto. Pasensya ka na di pa nangururay mo kanyak Manong Honesto, ha? Ay, nagbayagak kami na nagsukat. Lisbeth, uminom ka di man. Pangururayan tayo ti panakaluto ti pangrabian. Aginong tapay laang, okay? Mabayag na tapay da si Ramir. Ay, imawagay itay ni Dad. Madamak ngagsuksok at itay. Kat, amangan no, rabiin to ka noona yan na makasangpet da dito'y mansion. Ha? Indon bigat lang rodan nga agsarita kami. Agawid ako. No, mabit laang. Mangrabiikan dito'y Manong Honesto. Sayang matipalpalutok ti katulong naon kadwak amangan. Aginong tapay laang. Anya nga tanti mapaspasamak ti Elizabeth. Gasla kaya't nakasusugan. No makaturog kang agmaneho, Benji. Nasaya-saya at ngay sardang mo ti kotse. Ngam ti ba disgrasya ta. Saan kayo madanagan, sir? Dak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Naruamak iti puyat. Idi agad adalak pa ilang dito'y probinsyami. Pasaray, mapuypuyatan ak nga agmaneho. Saksamog tanti makaturog. Anya ka ti orasan. Dandanin alas 10, sir. Uray taman manutilugan iti rabii. Madamdamalaang makadanon tayon. Makaturog ka talaga. Ang amangan numeram raman kang agsugal. Makariingag tulatan nga datagaya man iti ospital. Ay, awagak man kat ni Margot. Amangan magsubang kami. Ang oray. Taklo mamurmurayanak man. Mulai ta. Ramir, apay nga inawagan na? Madlaw na bartek ka manan. Agnakam kan tulang ata no makalakay ti sakit mo. Kaya't mo amatayak, saan ka di? Kunat tupay nga aga patalag no awagan ka. Apay nga min nga inawagan na? Sa dino, ti ayan mo. Anda kami kani Benji tinalan nga agawid iti mansyon. Kagapgapumi iti hotel na nakimitinga kiti developer. Iti hotel, anak tarusan ni Mr. De Los Reyes. Nagpapas kayo kini Crystalline. Bueno, ni Adelpha. Saan kumadagos ti pagkitkitam kani Adelpha? Kan adayo ang mapasamak ti pampanunutan may papan kani Crystalline. Gaputo sigurado amatay ka, Amir. Ay, tila babawi ka nangawag kin ka. Saan to ang mapasamak niya yung baga ni Margot? Benji, adayo pa eh. Dandani tayon makadanon, sir. Naburat na iti baso kang bote. Ana iko sa ni Elizabeth. Talaga na bartegan.
Nakakidam na nakasanggir iti pagsanggiran ti sopa. Awidak ti ulo na. Tapno makapagplastra na ibag. Pagkatag ko mga isar iti kwarto na. Ngam amangan no kalat adumtang na si Ramir. Kat anyapay di tati panunutan ng aramidak iti balasan. Makaring samat yan. Honesto. Para ko pa na. Akala. I love you. Agtagtagainat ni Lisbeth. Abdanda sa Ramir. Anya itang taaramidak. Awan din mga pagbotngag. Awan dakis nga inaramid ko kin ni Lisbeth. Anda ka pa'y matlagaya mo, Nesto. Kunak mo nag-awid ka itayan. Anya tinapasama ka ni Lisbeth. Agawid ako maitayan, sir. Ngamin gawid na ni Lisbeth. Kadkaduag kanupay laang. Oh, kastaw na ti Bartek na. Nakaturog pa yun. Hanggang kaslasan mo ta nakainom. Minumaklabasit, sir, ta dinanggayat ni Lisbeth. Diakon makatrabaho yung tunbigat na mabartek. Nakariingan. Talaga nakaro ti pan nakabartek na. Benji, Sir, apay? ingkag tuktok iti kwarto ti katulong. Ibaga magpapudot iti dalom. Tabanyusan na ni Lisbeth. Gun, sir. Anya, honesto. Agawid ka iti pagkasiraam wano umyan kan iti mansyon. Agawid ak, sir. O sige, agawid ka nga rin. Tinton bigatan ti panagsarita ta. Siya akong ti makamamisir na kita anak ko iti kwarto na. Simbengan titurog ti anak ko. Gusto na gulagol na ita eh. Apaman na nabanyosan, nagtalnan. Anya nga tati, nagbartikan na. Kasalungatan, no saan kami pa simbangpat ka ni Benji? Oh. Saan nga ta nasulisog ni Honesto? Oray pa'y kasano ti kinasingpet na. Lukas di tilangan ni Lisbeth. Agam. Lubi lang lain. Sana mabalin asan na ngay kasar ti anak ko. Malagip ko lang ni Victoria. Naggarede asak bayamang rugi, tinegosyo na. Agawid pa lang. Amangan no, saan nan anasangupay amang. Tiyo ka di kaya tada kayo ti mapanmangdanon kan kwa na? Ay, napigsak pa iti kunak no panagtrabahuan. Yung jakngatan kabalan tagbiyahe, tadayo, apok. Kan may sapay. Asino nga taga-sikaso dito? Day talang agpaiso amang. Kay limo ka din ni Mamang Mau. Ay, syempre amang. Gagangay day ta. Awan ti mapalin ko. Tay madayo anapan nagnegosyo. Bigatan. Saan pa'y arimor ti anak ko iti kwarto na. Lisbeth Iha, agreeing ka. Ay, yak kayam intrang katirin daw iti rabi. Sumbre kaklatan. Nagalikutag lakit di namat maturog ti anak ko. Dandani simurot anatin iti panakarigirag tipungan kan ulis na. Sakit ti ulo. Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Kat kastaw na ti Bartek mo di rabi. Anyat, mapaspasama ka. Anay ko. Papi nga agtigtigargar ka. Ha? Nangato ti gurigor mo. Anas ka na may pankaadaw sa iti ospital.
Kumusta ti marikrik na mi ha? Nakapsuta ko na Dad. May nanyagdag dito ospital. Kalo madadagan unay itayon. Nagngato ti gurigor mo. Ora lag buligagaw na iti matamon. Ay tuyon ti kunkunakan ka. Lo niya launay ti barbar ti kam. Jack merwa maungtan niyo Dad. Sandak sa napatpatgan. Saan ka ngaungungtan? Ibagbagak lang tindakes ngay bunga ti panagbarbartek mo. Basol niyo na ito eh. Sa anak ba nagliway, iti panang bagbagakan ka. Uray makumi ko makarag ti negosyo. At dalat na panawan ko ken ka. Nyamat din. Dito'y pa'y probinsya ti pagkapadasak ng sakit. Napintas ti private hospital anang yagak ka. Dad, nasaan kayo kumanag sinakin ni Mami? Namayagan na panahon na ito. Manon at awan ngagdenden na kami ka ni Margot. Kat, sakbay ngayon kabalayo na niya, Margot. Ado pa iti sa bala babae ti biyag yo. Ito pa nagpaimbag mo ti panunutam. Ang tapay gayam uyat mo. Isarting mo kuman ti aginom. No saan adimtang ni Sir Amir. Amang ano saan ka nakapagtepel. Ket nasulisugak ni Elizabeth. Kaguran naklakad din ni Sir Amir. Awan mabalin ko. No jak ikasar ti balasang na. Gayam kasanong ti ayan-ayat miki ni Adelfa. Nagkariyakan ko na. Ti may sapay apakariribukak. Anyang nga ti pampanunutan na Sir Amir kanyak. Tayong palubos ka amabartak ni Elizabeth iti kastaunay. Oh, honesto. Agmamasa ka pala dami dito opisina. Ni Lisbeth. Amang ano maladaw man na Delfa. Uray ni Sir Amir awan pa'y. Sana natuloy ti panagsarita may idirapi. Mapanak pala gamit di opisina mi kinimanang Emily. Adala ang alaag. Ni Benji. Apa nga tayong bawag? Hello, Benji. Ada yung bilin ni Sir Amir, Sir Ernesto. Makaambo ka pa'y kano dita opisina. Ne, apa ni Elizabeth, Benji? Nakangat-ngato ti gurigor na. Hintaray mi dito yung ospital. Ne, kumusta nga rodin di kasasad na? Ayos mo tan. Bimaon ti gurigor na. Guminsing-asing ti doktor na. Nagtali na at pailaang dito yung ospital. Uray ta damat ni Adelfa katulungak, Benji. Check ti mawag. Tadi na pa'y masango, Sir Ernesto. Awagan na kan tumatlaan ka no. Sige nga rod, Benji. Agyaman nak, ha? Bye. Awagak man ni Amir. Ang mga noon niya aramidin na. Ate ta. Agriringin ti cellphone na. Madam Margot? Hoy! Apay nga adakan ka ti cellphone ni Amir? Nabati na ti cellphone na, madam. Inranta na nga imbati? Adakadwa na babae iti hotel? Pinayaban ti doktor iti opisina na, madam. Ada kami dito yung ospital. At nagsaritaan daw may panggap iti kasasaad ni Lisbeth. Aniya? Nagsasarunong amin ti pan nakabartag na. Kaslad na balaag ti doktor. Ha? Ang nervyos ang matay. Napaot ti panagsarita mi iti doktor mo, Lisbeth. Ang nabalaag na iti salunat mo. Ha? Anya, Dad? Sakbay ang makaala ka iti nadagsen a sakit mo. Idyamon kaginom. Dad. Agmay saka nga anak ko. Ni Honesto, Dad. Ang mga ano saan na amasango ti umay dito ospital. Awan patid ko kan kwa na. Amo na lang aruda na masakitak.
Siya samat lang, di mga ipatpatid kan ko na. Agayat ka kan ni Onesto. Owen, Daddy. Ay, tiklaw na ni Honesto. Awan di siya karamidan. Uray nun askan nga ibabaktik na tao. Ha? Daddy. Alala. Saan pa yan ay tati panunutam, Adelfa? Ituloy mo tagpaimbag. Daddy! Adelfa manan? Ha? Lading itak, Lisbeth. Sanlangan na namin sa na nagbindot kayo nang ibalik kasi tinagan ni Adelfa. Apay ka di! Mabit lang. Inakitaan no asino tin nagtuktok. Mga ano ni Honesto Taytan. Baliwan tayo tulangin tayo sa Rita. Ay, ano niya kami tinakaikaglisan ti Dilak anang ibalik kasi tinagan ni Adelfa. Good afternoon, sir. Adelfa, si Kakayam. Honesto, sige ka din tayo dumdang. Sumret ka. Kunak no ni Manong Honesto. Si kamat gayam ti dimtang Adelfa. Saan kayo ka diyan nagkita? Saan, Lisbeth? At adang ay ti opisina mi kinimanang Emily Timmayak. Naibayag lang ata iti nang ibaunak ken kuana. Madamdama, adan tunday jay. Saan namat nga ta may turan saan nakamasarungkaran iti ospital? Aywan gayam. Gimatang iti prutas aparakan ka. Nagadunay taginatang ni Daddy. Akyaman na ka, Delfa. Sakbay nga agawi, Dad. Napanunod ko asarungkaran ka dito ospital. Kumustan ti marikrik na? Nasaya at matan. Adala ang uyek ko. Kan agpanatengak. Isungaro na kunak nga isardeng nan kaginom iti nasangar. Itanggwap ko kumantitinakay ko nga arak. No apay asimot plot iti panunod ko. Nga dagkayam iti ospital ni Lisbeth. Anya ko matibibiyang ko iti day kaya babae. Nagtangsit kanyak. Numapukaw ko iti biyang ko. Awan sa bali apagtungpalan dagiti sanagwa ni Amir. No saan asya. Nakabakbak na nga ton. Nasip nga tanak ka nagawid amang. Napanak pa lang amin iti ospital. Asino din na ospital? Ni Lisbeth, nabartag ka no iti rabi. Agurigur mo tanan nabigatan. Okay, malidayang ka? Ay, masiknan ka kang kuana. Oray na tangsay, tapo. Saan aday tati paglidayak amang? Ni Honesto adagos ti dinamag ni Lisbeth. Anya? Isupay kit ti adagos ti dinamag na. Ay, Sige ha, mapanak payag palas. ay, anyan. Apo ay, talaga analiday, tapo ko. Ngamsaan ko mga agsilos. Tayo di kayan na yan, ni Honesto. Ay, na yun ni Ayat. Manong Honesto. Kunak na dyan mauray asarongkaran nak diti ospital. Narabihan na kiti nang ibaunan kanyak ni Sir Amir, Lisbeth. Sa pela ang sinugsugan da ka Mr. Garcia kan architect. Naginom kami pelain. Kat no pinagustuhan ko mo ita, talaga ngawan patag ko kan ka, Manong Honesto. Ha? Saan ka diapod no ti kinunak? Lisbeth, napatag ka kanyak.
Agyaman naklauna ay. Inarakop na. Pasensya ka na. Saan ka na natulungan na di opisina itangal daw? An-anadam ti Bagim Lisbeth. Saan ka namin nga umin-inuman ni Kiarak? Sakbay ang nagawidag. Sinarong karak ni Lisbeth iti ospital. Kababayin mat ka ni Sir Amir. Ni Sir Amir ka diya talaga tiga po na honesto. Adelfa, Apangin sir mo ti kotse. Kunak man na dumawas ka pala amang mi katiti ka rin diri ha, sakbay mapantay ti opisina. tap na makapagsarita ta na sayaat. Adelfa, adda ka ti problema may ti panang sarungkar ko ken ni Lisbeth. Tsak magawitan ang masakitan ako, Nesto. Sikat ti sinapol ni Lisbeth, idi sinirong karak iti ospital. Adda sakit ni Lisbeth, Adelfa. Kat masakitan ka? Pangaasim. Saan ko mangagbaliw ti ugalim? Kat nagbaliw ti ukalig. Ada na kwan ka po nang ibaw ing mutirik na iti sa bani. Adelfa, Nakasagana ak nagpabuskoy no kas pagarikan, Onesto. No mautob mo anapat patag ni Lisbeth kan ka. Kan adamay karikan ka. ibagakkan ka. Saan kang isukat iti anyaman na kinabaknan? Saan to magbaliw ti riknak parakan ka? No kay papanan ang nariripok ti biyag ko. Saan? Di rin bang arumukma ka? Gapot adda aga ka namin ti sipay mo. Saan kanto abaybayan, Adelfa? Madamdama ka no paya dumteng ti doktor mo. No palubusan na kan arumwar, nakmeten bayadan ti bil mo. Awan tiga po na hadyak makarwar dito ospital itadad. Sungay sayatan ti uyak ko. Awan ton ti panateng ko. Nasamay ti agas nga nireseta ti doktor. Naita ko man ti pagpampanunutam. No saan mo amaikat amay mimpinsan ti panagin inom mo? Ureno gisdam laeng. Gapo ka ni. Honesto, Daddy. Iha, Saan kay ko mamakikigtutad? Talaga saan ko na mailimat ti riknak para ka ni Honesto? Awan nga po natat no saan nakamayat. Napintasak. Kapailag nagbali para kan ko ana, Daddy. saan ka pawilan no niya ti pagkaragsakam? No lakit dita agin gusto kayo. Da kayo. Personada yung kati ni Adelfa? Naimpagtasan na simurot ni Margot iti probinsya. Kagura na unay no da sa bali ang mainaig iti biyag ko amangag na. Di yung iba kakabutan nyo dahil siya edad. Kayat ko ni Adelfa. Ngay suti pangisukatan nyo kan kwa na. Diyak mamati saan na kayo akayat ni Adelfa? Tamay samat dahil siya nga ambisyosa. No siyak ti Adelfa. Yan narumbang ang makarignay di pa nagsilos kini Lisbeth. Rumbang ipain na di pa nagtalagnakan ni Honesto. Bakna ang agpaiso ni Lisbeth. No pa'y saan ko pa yan nakasarsarita na siya babae. No siyak ti lalaki. Awan pangisukata kiti apukok. Dinubay ko itinaimbag kababalen ni Adelfa. Kat sana rumpa nga mabaliwan dahi tanga ugali na. Gapo iti panagbuteng na mabalen. Ama po kaun na ni Honesto. Ay kasi di ko nakmanain. Anya lakit din ni Ayat. Ad-adaman nga ta na masakitan ni Adelfa. No may matangan na ti panangiparangarang ni Lisbeth ti panagayat na kanyak. Agasam ti inarakop na.
Naimbag ta na ira na arimar idin ni Sir Amir. Ket saan na nakita ti amin. Ni Madam Margot. Hello, ma'am. Honesto, ada ka din dito opisina? Wen, ma'am. Agmay may sak dito eh. Adapelan ni Lisbeth iti ospital. Ngayon mabalin aron maritan. Among amin dayta. Uwano, nobyam ka din. Ma'am? Oh, apay, asaan ka ang makasao? Di mo kayat ni Lisbeth? Asinong arti kayat? Ni Adelpha? Anya ka niti bagayo kanyak, ma'am. Madlaw ko aliklikli kam ama pagsaritaan da Lisbeth kan Adelpha. Agmay may sak kami diti opisina. Ket ado ti trabaho. Saan nakakayat akasarita, kasta? Kayat mo, taipulong ka kini Amir. Apay ko, ma'am. Awan matdakis nga aramida ka. Talaga saan mo akayat, ti paatiw. Kunak man no kadwayo ni Adelpa amang opisina dita. Ado ti aramidan takin Ma'am Emily, ma'am. Sige. Bye. Linikli ka ni Adelpha ti mga opisina dito eh. Kasarita. Apay ajak na panunot adakos dayto. Durukak ni Honesto nga arman na ni Adelba. Tapno maamuan dahita ni Amir. Kagura na. Amangan no maaluoy ko ton, ama kikadwa amang laban ken ni Amir. Dayjay nga Amir. Apay asaan nakaawagan. Aguray ka man. Siya akong ti mga awag kan kwa na. Ni Lisbeth latan tinapatan kan kwa na. At ita, agriringan ti cellphone na. Apay asaan nakasumbatan. Wano? Kadwa na nga taman ng dayjay nga Adelma. Saan nag-apilitan Amira? At dayjay mansyon ti pangkutas ko kan ka. Ni Lisbeth tumawag. Dapat lang nga tayo sa ospital. Hello? Hello, Adelpha. Agmay may sak dito kwarto. Iso na lagip kang awagan. Oh, apay ni Sir Amir? Apay adamdamanam ni Daddy. May iliw ka kankwana? Kunam nga minyag may saka dita kwartom. Ay, nagkuyog na kan manong Benji. Napan iti opisina ti doktor. Napan ka din na, mahag no palubusan na ko na rumwar dito ospital. Nakigsakmat kan. Kumusta gayam dito opisina? Adak dito opisina mi kinimanang Emily. Amang ano napanmanan ni Sir Honesto kadag iti project site. Malagip ko gayam. Ada ka di pala na kristalin kan Mr. De Los Reyes? Tsaka mo? O sige nga rudan, Adelpha. Awag ako man ni Manong Honesto. Tayo ti pagdamaghak. Amot ko man, ada pala ang nita na kristalin kan Mr. De Los Reyes. Amangan na kasi nga ha. Saan mat siguro? No sikat ti mangawag kan kwa na. Okay. Ibagam tulatan may mawagak. Initap na. Ni Lisbeth talaga. Anya talaga tirik na ni Lisbeth kini Honesto. Agtip-tip payawag. Nabatigan ni Sir Amir ti cellphone na dito nagti kotse. At dapay lang iti unag ti hotel. Simangput gaya man da Mr. De Los Reyes.
Numadda na pa ng dagiti tao na. Sungbatak. Ang mga no agungot man ni Madam Margot. Hello, Madam? Oh, Benji. Apay asikatisin mong bat iti cellphone ni Amir. Ay, Madam. Apay nga dagan ka ti cellphone ni Amir. Impaygom na payla kanyak, Madam. Ta simrek iti opisina dagiti doktor. Kasarsarita na ti doktor ni Lisbeth. Agsasao ka kadi iti agpaiso. Uwan, Madam. Maduktalag lang nga agul-ulbud ka kanyak, Benji. Agalwad ka kanyak. Hinid. Makapungtot ni Madam Margot. Impang tanak pa eh. Anya nga tati aramidin na. Numaamuan na ang nagulbudak. Ha? Ni Sir Amir, sumungad. Ibagakin ko na tinagsaritaan mikin ni Madam Margot. Kit makaamunton inton awagan naman. Masangpatan kagayam biti opisina ni Sir Amir Adelfa. Awan ka di pa ni Sir Amir? Sanwat, ni Lisbeth timawag, dinamag na ka. Nabayag kami ang nagsarita kini arkitek. Dinamag na pa no nakasubli ni Manila da Cristalin ken Mr. De Los Reyes. Diyak ang muno nakasublidan iti nagpasyaran da. Saan nakmat ni nawagan ni Cristalin? Awan matga po ng awagan nak. Honesto. Oh, api akas tati pa nagkitam kanyak. Pinaayaban ka itay. Agsipod ta, agpatulong akan ka, Adelfa. Agalwot ka kanyak, Amir. Nudyak mauray asikat ti mangawag kanyak. Talagang agkaatapakot na asabali tinabanang. Ang mga napagpambar na laang ni Lisbeth nga tapay lang iti ospital. May samtay kaya Benji. Awakak man laang ni da. Inton makasangpet tayo lang ni mansyon nga awagak ni Margot, Benji. Saan mo pagproblimaan na dyan? Siya, timakamukin ko na. Sir, nakaturog samat ni Lisbeth. Urayin ta makariing. Imbaglangan ta nakapanaw kami kan Benji iti hotel. Itay dimtang ni Mr. De Los Reyes. Saan mo't nga tang agistorya ni Cristalin? Oy. Nakaturog ka kaya? Iya, mabalin mo ka noon, tirmuar. Uwan dati, agmurmurayak laan. Nabayag kayan sa nagururay kan manong Benji. Saan pa'y matunay? Nabayagak lang nga nakisarita iti doktor mo. Kahit ulitak, tibala ag ti doktor ken ka. Sumardang ka nga ginaom. Manong Benji, bagkatamlatan dagiti na itugot kung ano sar ko dito sa ospital. Sige, Madam. Dandan ni gayam saan anak sayan dagiti prutas. Ang tutupay lang amin ni Adelfa. Dahil tati pagkunaam, napatag ka kanya Adelfa. Nasing petakmat kan ko, ana. Kan madlaw ko. Napatag ni Adelfa kada kayo. Kasi empleyado, napatag ni Adelfa kanyak. Dad. At saka ti nadoktaran ti doktor sakit ko. Awan, nagbalaag, may sardeng mo, ti panagin inom mo. Wen, Daddy. Aglalo no awan pa kasakitak. Kayat ko. Kayat anak ko man ni Honesto. Sana dakas nga agayat ka kenkwana? Ngam, saan mo kuma ngay padlaw tirik nam kenkwana? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Samot tita. Gaya madahan dito'y butik. Imay ka na ni Dominic kat nagkuyog da pimanaw. Sapay nagatuti customer. Hello, nagadua pa ka bisitak. Noon kumaday ito yung negosyo ka. Nawaya ako maamang sugot kini Amiri de probinsya. Pagpambat na lang di panaka-ospital ni Lisbeth. Siya nga rin. At damat madiya marikrinak. Siyak pa lang ti makaamo dito opisina. Nasayat nga ron na makarawar mata ni Lisbeth. Sige nga ron din, sir. Bye. Saan ko mapayaremuar ni Lisbeth iti ospital? Kumuyog ako makan kamang sarungkar kan kwa na. Awan ko rigornan. Kaya saan na maanusan ti agbayag iti ospital. Anya nga tanong makita na nagkuyog tamang sarungkar kan kwa na. Ano kayat mo? Sumurot ka kanya kaya mansion. Nyem, nakasagana ka ka din no maamanda nga gaya na ayat na. Honesto. Sikat imangadang iti dahi ta abanag, Adelfa. Anya nga tataramidan ni Lisbeth, nukas pagarigan. Nauna gisakit na eh. Di pampaluno tamasimang patabok. Ado ti tsak nalpas sa trabaho kamang. Ay, no dapat mo't bigat. Nagado. Akat kumusta mo ni Lisbeth? Nakarwar ka nun iti ospital. Jakmat na ka pa ni di mansyon. Tayo tulundak na ang Honesto. Sa napanan iti maipatpatakdar a pabrika. Ay, iso ay. Nga lagi na nakangarudan. Tamang rabitan doon nakaluto akon. Nagparti akiti manok. Honesto, amangan no sumray ka ni Lisbeth di opisina intong bingat. Gusto nga ano samti anak ko, ha? Para matlang ka na kayo ti kompanyak dito'y probinsya. Sir, panag ko na kabaalanan ni Lisbeth timang tarawid-wid iti kumpanya. Ano ti kayat mo asawa ni Tidayta? Ti kayat ko asawan, adon tinasursuro na. Inang oray kayo kan manong Honesto ang makagtang dito yung mansyon. Tap nagsasango tayo mga rabi eh. Kumusta ka, Lisbeth? Saan ka na nasarungkaran iti ospital? Adong ngamin tinasikaso. Awan anyaman na. Nakasangpatak natin. Agyaman na ka, tamasiknan ka kanyak. Maragsa ka nak. Tamarik na ka napatigakan ka. Iha, mangan kamat nga roran. Wandad, makin inistorya akmat ngaminan kin Manong Honesto. Kan oray mat ni Manong Honesto, saan pa'y matamang mangan? Sige, Elizabeth. Magandang araw din. Di parang ngarang launa yan ni Lisbeth di pa naggusto na kanyak. Dengdenggan pa yan ni Sir Amir. Napigkat di pa ng matmat na kanyak. Kasano nga talangan, numaamandang agayan ayat kamin kan ni Adelfa. Numuna taadan yun ay unay kanyak ni Sir Amir. Yan, ada karbangan mi nga agin na yan. Uray pa'y deta ti pangikatanda kanyak. Apay pinayabandak dito'y kwartoyo, sir. Anda ko makayat kung ikabel iti dayta cabinet. Di mo kadi pa nabirukan, tulbag na. Saan pa'y, sir? Impadas ko amin nun atolbag. Ang awan ti makalukat. Jakman amo, no sa dino dagi di tulbag, sir. Ala, mangkitak pa lang iti sabalya cabinet pangikabilak na iti gamit ko. Sakton ti makamo, sir. Ayun gayam, anya ka di nga oras arumar tayo.
Madamdama. Kasaritak man ket din Elizabeth. No kayat nan ti mga opisina. At dapat ka din ni Jack akadwanan to. Sige, sir. Rumara kung dito'y kwarto. Kasano nga ta dito'y? Binalaagan nak ni Lisbeth. Ajak ibagbagakin ni Sir Amir tinagsaritaan mi. Anya nga tati pangpanggapin na nga aramidan. Ay, adag bus-busin na tirwar. Sino yatin na mo na manasapa sa ngailim? Amang ano ni Camille kan tinobyo na, amang. O may dakit ni dagasan. Tagkukuyog kami na mga opisina. Siya kung di mangkita no sino dagijay. Alay tuloy mong tagrubat. Wana, amang. Saan nga ta ani honesto day chay? Nasumara ka ni Lisbeth. Kat makita na kami kini honesto na kuyog. Ay, di ba't unesto kaya mapata ka gwapo, apaw? Manipod-napod no kami kini amang. Honesto nga may dito'y balay. Sapay la ko ma. Tawan ti makaidanon kini mamang. Naimbag-abigat yo, sir. Adelfa, honesto. Ada kayo mo't kaya man. Nasapa kayo man ngayon may ng opisina. Nagsarano kami kan Adelfa adimteng, sir. Ado nga minti anay midin mi itangal daw. Diyak mo, no makaumay ni Elizabeth itangal daw. Agit idapay lang itay pimanawa kitay. Adamat kat ni Jack amang itulnog ken kuana. Ituloy mi kan Adelfa tayo, sir. Sikapay lang ti makamoy ti dayta honesto. Kasaritak lang ni Adelfa. Adelfa, sumaruno ka kanya. Nakastragaya man ni Sir Amir. Iti private room na. Nabati na iti kotse na tayo iti briefcase na, Sir Honesto. Iti suklangin dito'y. Agsarsarita da ka na, Adelfa. Angam idaanon mo lata, Benji. Kababain na makasingaak, sir. Inak man lang alaan ti screwdriver, tada ti lukatak. Oh, apet ti screwdriver. Ay, jay may isang amin a cabinet, sir. Di mi maluktan. Adan sa kano'y kabil ni Sir Amir. Kasta ka di? Sige pa nga rod, Sir Ernesto. Awagan nagtulatan. Ne, rimuara ni Adelfa. Inaklata nga rodin idanong kinkuana daytoy, sir. Pambarak ti agpakada kinkuana. Amangan kit din o da pangibawnan na kanyak. Sige, Benji. DJ lakit di a cabinet. Tinakaidulinan ti bag. Naamok ka ni Daddy, masaksakit kayong Tita Margot. Kumusta kayon? Adalaan mo yung ko, ayatan. Oh, agananan kayo lang. Ang mga naginagaw ti signo tayo. Lisbeth! Aglalo, ta nakasaganan sa ni Daddy ang mangikasan. Katjaka mo na sino kada Crystalline kina Adelfa ti kasar na. Amok akayat naklanga pagpungtutan, Lisbeth. Kat, no idagmay may sa ni Crystalline iti hotel kat napan ni Daddy. Anyat makunam. Aniya? Sa nabale. Oray tayo ni kan nakamat ni Dad. Iti nagpunam ang nagnegosyo. San ka di? Milyones! Makaanayan da jay abingay mo. Amo kasi ka lang ti madanong ko dito opisina, Adelfa. Nasabat mi kan manong Jack tilugan ni Dad. Inawagak ni Daddy kat nagkuyog da kanong gayam kan manong Honesto. Ada ka nung amin na panan ni Manong Benji. Nasayat man ka nakastrap ka. Wen, yung sayang, tawan ni manong Honesto. Imay mat nakipangrabi, di mansyon di rabi Yung, kailiw ko manan. Ha? Saan dan samat ngagbayag iti papananda, Lisbeth?
Sapay ko ma. Makamu ka pa lang dito ha? Mapana ka di private room ni Dad. Talaga nga agayatan ni Lisbeth kini Honesto. Namunala ko mga agayan ayat kamin. Anyan tulangan ti aramidan na. Sika pa lang ti makaamo di tabutik dang. Agawid akbi iti jay probinsya. Enak la gumatang iti plane ticket. Bareng makaplay takin ton bigat. Sige. Agpakuyog ak ngarudan kini Dominic. Umayak tumatlang di tayo ton madamdama. Sige nga Rudan. Bye. Saan kun nga awagan ni Amira? Tapno balaka. Kalaate ka. Kasapulak gayam ni Honesto. Uray isang timang sukon kanyak iti airport. Tapno saan amaamuan ni Amira. Alaag matankan kuha ti tulbag. Patayag laangan ni Amir. Makaamon no anya ti mapasama. Ay, nasapa ni Honesto anang sukon keng ka. Napayasan na kang tulnog. Ado nga min ti pakakumikuman na hamang. Nasapak pa kinti nagawid ha. Taim pambar ko ama di ti bagbagi. Ay, nasino din nagbagadaam? Ni Sir Amir. Adelfa, Saan nga mo ni Lisbeth ang masaksakitan na kadagit ibagbagana amang? No apay ngagpada kami ang mga ayat kin ni Honesto. ay, gamasikati kaya na yat ni Honesto. San mo ka diyan nakasarita ti kaya na yat mo? Saan? Tama kumikom unay amang. At ada nga iti opisina mi kay manang Emily tinagyanak. Gaputa linigligam. Nasaysaya at aliklikak. Tapno saan da makadlaw iti opisina. Ha? Jakmat kaya tamapiktaran ti panagtrabaho. Ay wala. Karumbang lang. Kan pagsaritaan nyo kan ni Honesto. Kanayon mo't ngagsarsarita kami, amang. Malagit ko man lang, Daddy. Saan yan sapay ginawagan ni Tita Margot? Jak masango nga awagan. Kan makumikom na jay. Oh, talaga kaslasaan kayo ng agasawa. Dapat pati ka talaga ni Crystalline ka na kayo, ano? Ni Adelfan sakit eh. Awagak man langan ni Margot. Awan may liman yung kanyak, Dad. Kung ayaw nga taajak namuan, anapan nyo din ano ni Crystalline iti hotel, iti. Nagriringan ti cellphone ni Margot. Saan na batasong batan? Amangan naman kumikumat. Wano, amangan no damot kasarsarita na alalaki. Talaga saan na kayat sumungbat. Baliwak tulagan nga awagan. Payabak man kat din ni Benji. Ano yan ni Daddy? Kasla saan namang mangnagdagiti bagbagak kan kuana. Los nga awan inimat ko ken Kadelfa. Uray dengdenggan ni Sir Amir. Paborlakit din ni Sir Amir kan ka. Jak ko makayat nga ibagakin ka daytoy. Gaputa amok amasaktan ka. Agyaman na kiti kinapudnom kanyak. Iso nga nyaman timang manggag mo, Delfa. Saan ko maaday tatimang sabidong itiriknam? Ay ayatan ka unay, Honesto. Ay ayatan ka met, Adelfa. Ni Madam Margot. Adelfa. Kasaritak labi ni Ma'am Margot. Hello, ma'am. Sukunan na kiti airport inton bigat, Honesto. Madam? Kan titolbag, itod mo kanyak. Sige, ma'am. Anya ka din nga oras ti flight yo.
iti bigat. Malaksit no delayed ti flight. Ang nasaysayaan kasi kati agururay. Laglagi pam tibilin ko. Honesto. Sumangpat ni Madam Margot inton bigat. Ngam apay si katimang sukon. Diyak mo na apay. Angam saanan aday tati pagsaritaan ta. Ay, malagip ko nga minidinawagan nak, kat nagsasawan nak. Pagselselosan nak. Malagip mo pa'y dadiladawan may kan ni Sir Amir, iti o nag-helicopter. Saan ka madanagan? Saan nakaadangran ni Ma'am Margot, Adelfa? Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Nangag ko ditimak ni Onesto. Akin na sarita mi di rabi. Ngamya akong bimangon. Gaputa sana ka nagpakadakan kwa na nagawid, amang. Ah, Imay dimanan dito'y balay. Uray rabrabiin. dahil tati pagkuna, mapatpatgan winway ayatin na kalaunay. At amay sa pakariribo ka, kamang. Sumangpat ni Madam Margot inton bigat. Madandanakan no niya tiramidan na kanya. Pag-imimunan nak ngamin. Ay, anya lakid din ni ayat. Dahil tati pakairamraman amitan. Wan nga no tamang. Awan mo't kinapudno na ti atap na kanya. Awan nga ro ti pagdanagam no kasta. Nga masapul at tati panaganad mo. Masapul nga agsagbay ka, apo, kanapintaan. Talaga ka diha saan ka amamigat manong Benji? Makaanay ti kapikan kan? Uray tag merienda ak tumat lang inton madamdama, madam. Kano adda papanan mi kini dadim. Dumawas kami amangan. Basta siya ti kadwang Benji, sana problema ti makaan. Mapantagayam iti project site nga muna. Project site? Wano, ti mapatpatak der a planta ti pagminasa ni Sir Sigmundo, dat? Iti project site, kapag-bait kami lang. Naglock ko, nag-vibrate ti cellphone ko. Adda umaw-awa. Benji, di ka matagsaon? Ijay ruaron ti pagkapyak, madam. Nairan na hapit pa naging impakit ka dagiti kawis ko kaya awag tayo to Elizabeth. No, bigbigatin na banatan. Hello? Hello, Tita Margot! Karuro na dadi kan manong Benji. Impakada na kanya ka mapandapay lang ti project site. Ngam ang mga nagtulag da nga kita kan ni Crystalline iti mapatpatak na ang processing plant. Unam nga ta ama alilaw nak. Adda ni Mr. De Los Reyes kat banbantayan dagiti padigan na. Awan ti sa nakabala ni Daddy. Ikamaw-awatan. Agul uli magkakditi Manila, Lisbeth. Ngam sige lang. Sika, ti mangisagmak iti bukod mong ama. Kaya sinarunulak nito yung private room ko, honesto. Tanda ka din napatay nga ibagam. Sir, awan pa ni Lisbeth. Madamdama ka no, paya sumrek. Dahil ka dila ang tibagam. At dapat napatpatag nga ibaga kada kayo, sir. Ngayon pa nga asiyo. Saan dakla ko mga ipulpulong kan Ma'am Margot. Masapol nga minagpakada kada kayo, tapno awan pa kabasbasulak. Talaga napudno ka ataok. Ang anya ti may panggap ka ni Margot. Kaslam mabutang ka kenkwana. Imawag kami ni Dirabi, sir. Sukunat ka no di airport in Gonsac, Panggal daw. Alya, kunak man no makumikom itinegosyo na. Diyak mo, sir. Dua tayo lang kumaamaka mo iti daytoy.
Kaya't nagsakit di asorpresaan ni Margot. Sige, itong paalam tibilin na. Agyaman sir. Sa paaklangan ti mapan di airport. Ngamin, di na kayo ti paururay. Awan problema iti dayta honesto. Ala, no awarin sa maling ibagam, panawan na kon. Imanawan ni Honesto. Kalpasan ang nagkapoy di private room ni Sir Amir. Saan na ko na kinasarita? Tinungodan na lang. Tama nga numakadlaw ni Sir Amir. Mapan ka din iti airport. Agtib-tibbayo akmanan. Namkas ko na ni Amang. Awan tirong ba nga pagbutngak. Pasapol nga sakbayak lang. Anya ti aramida. Nay, isumat lagayam asaan mi amasarakan ti tulbok dayt a cabinet, sir. At dagayam kada kayo ti tulbok na. Bilin ni Ma'am Margot Benji. Nabayagan dati apakariribukak. Kat si kalahan ti makatulong kanyak. Anya ti kayat mo asawan. Sige. Lukatamon ti kabinet. Si kalahan ti kadwa ka mabalin asumre kiti kwarta. Mabit lang, sir. Manyaman ti makitam. Duat ako malang ti makamuha. Kasla malasing ko daytoy abag. Kukwa ni Madam Margot. Anda ala kiti bag. Kalpasan na. Isublik mat lang iti kabinet. Ngamitad kong tumat lang kini Ma'am Margot ti tulbag. Intun sabta ki airport. Kasla am tinagyan day ta abax. Saan ka nagbidat? Paltog tinagyan na ito eh. Saan na kaya't ni Ma'am Margot ang makita ni Sir Amir dito eh? Ang apay nga dapaltog ni Madam Margot. Ada nang isang rata ni Ma'am Margot iti dito apaltog. Masapol ang malapdan ta Benji. Ilumbang ko dito apaltog. Ang sapulan ng tulakit di. Saan na nga aklunan nga adda paltog dito abag? Ket no di na makita ti paltog, tagreklamo. Ag problema lakit di kan Sir Amir. Ang may saka mo dito opisina, Adelfa. Ayan ni Honesto. Tsaka mo, amangan no ni Sir Amir tinagpakadaan na. Simbra kita ni Honesto iti private room ni Sir Amir. Ay, kailiw ko mata makita. Kasto'y gayam dirig natin ang gayat. Ibagayo lang no, adda masapol yu kanya. Amok nga ron itater aramide kat doon nga aldaw adjak ng opisina. Awan mat nga ron ni Manong Honesto. Lukatan niyo ti computer. No, adda makita yu a documents asyak tinagapuan na. Dayta ti saan na nalpas si Dikalman. Madamdaman to na, Delfa. Inakla ka sarita ni Daddy. Nagpakada itay ni Honesto iha. Amangan no kalpasan ti pangaldaw makasubli dito opisina. Ako yasa na nagpakada kanyak, dahan? Nagpakadamot kanya kon. Ngam kadwa na kamang tartarawid biday kumpanya. Masapol ang maamok amin na papapanan na. Bayam, tayo bagaktoken ko na. Oras si trabaho. Sa bali, tiraramidan na. Bay-bay, anyo matlatta? Saan ka kumangagunget? Ang damot niya Adelfa, amang tulong ken ka. Ni Honesto ti kayat ko, Dad. Oray jak kumapay lang mga opisina. Bayat ngor urayam ni Honesto. Siya pala ang tikadwam ng trabaho. Naimbag na tinumpal mo tibilin ko, Honesto. Ungtan ka laki, di no pinag-uray na. Pangaldawan, ma'am. Amangan no kaya tiyo dumawas tayo pala nga mangan. Pagustuhan ka, itiday takid daw mo. Ang mabit lang. Awan matlaan tinangibagam, iti idadateng ko. Awan, ma'am. Ngam amo ni Amir, arimwar ka. Naira na nga imbaon na kiti project site, ma'am.
Iso asaan na nga mong imayak dito airport? Nasaya at launay. Amangan numalipatak. Titulbag. Jak nalipatan, ma'am. Iawat ko kadin kada kayo. Igaman pailaan. Iawat mo to kanyak inton makadanon tayo ijay mansyon. Numalipata kadawatan, ipalagip mo to kanyak. Honesto, langam din na bambanog. Amang ano saan ka pa anangal daw? Nangaldaw ako, Lisbeth. Di mawasak pa nga iti pagkasiraak. Bambanogan na ka lang unay mat ni Daddy. Di lang maasyan ka. Agyaman na kiti pa nang isakit mo kanyak. Kabaalak da ito ay. Adelfa? Adi magpapayaban na kanima ng Emily? Amang ano matagtagan amang oray kan? Iruray ko ngamin ka ni Sir Honesto dagiti pirmaan na papeles. Di mo kumain baga ka ni Dad. Mabali naman ta pirmaan da kita. Ni Sir Honesto ti umunang agpirma. Sige. Paanawan kayo, Pai. Sige. Talaga ni Lisbeth. Ora da makakita kan makangkangag. Di nan mailimlimat tirik nana. Amo na lang kumano ka sa no masaksakitanag. Hangam. Nakarkaron to ti marik nana. Inton maamuan nati kinapod no. Nakaturo kag gayam. Ayan na gayam ti tulbag. Ang mga naiwagat kumagtan. Kita to itibag ko inton madamdama. Ay, masatutak pa ila ang abumangon. Awan kaya. Subukak ni Amira. No saan nga imbaga ni Honesto kan kuana. Isasangpet ko dito probinsya. Awagak. Maglaat-tulangan. Aglalo inton masukalang. Paltugak at takos. Onya Margot, nakaawag ka man. Kumusta ka? Napudno ka kadi, iti panang kumustam kanya, Amir. No jak pa'y mawag. Saan na ko naman lagi? Kailiw nagsalaunay. Ora siya, may liwakin ka. No, awan ti sabali apang ipapapasam iti iliw mo. Agsubang takadimanan. Kumusta gayam ti butik? Kanayon nga ado ti customer. Makabanog. Nalagip ka nga awagan. Sa nabale, dandanita nagkita. Agsubli kami ton ka ni Benji dita Manila. Wan, Amir. Dandanitan agkita. Kasla di amo ni Sir Amir. Tikaadda ni Madam Margot dito'y probinsya. Nagpakadamat ka nun iyon sa tukang kuana. Wino, saksakayan na laang ni Madam Margot. Hello? Si Kagayam Crystalline. Anya? Kaya't nakamakasarito ni Mr. De Los Reyes? Sige. Umayag to di time ton rabi. Sa naira na pa'y laang. Bye. Nga ni Madam Margot. Benji, tapantapay lagi di opisina. Kaya't ko kagina na. Uray agdiretso tanto ni hotel na nagtarusan na Mr. De Los Reyes. Sige sir, urayin kayo itiruar. Naimpaktay mo ikaadago sa Delpha. Ururayan na ka ni Dad, iti private room na. Adun sa napatid nga ibaganakan ka? Panawan kayo pa'y ngarod ka ni Sir Honesto, Ma'am Lisbeth. Sige. Kat inton malpas kayo ngagsarita ka ni Daddy, agbati kan to dito opisina, ha? Ada pa pananikin manong Honesto. Sige, Ma'am. Hay! Talaga ni Daddy, manong Honesto. No saan nga aganad? Agtungpal. Asana nasaya. Awagak man kid ni Tita Margot. Lisbeth,
Kita man lang ti reaksyon na. Sumro na kit di man ti kinaselosa na. Dita. Imawag ka man kanya. Mailiw kan sa ulay kanya ka. Naapay nga minasaan kayo si Morot ka ni Daddy. Kas-kastrik ni Adelpha iti private room ni Daddy. Amo tayo pa, nanyat ar-aramidan da amadama. Saan ang mabalin? Manong Onesto, saan ka nga orayan ni Adelpha? Mabit lang, Elizabeth. Kasarita na kanupay ni Sir Amir. Anda pala dong tingut asa nga ili. Di tanto pala kaming pimanaw itay. Nakabaybayag mo't kami ni Adelpha iti opisina ni Daddy. Siya kung timangiro ka titirita. Ay, saan sa mga nakatrangka tiri daw? Come in! Sana amang nagtitimok mo. Tita Margot! At da kagayam? Kunak mo da ka di Manila itay mawag ka. Kaano ti sasangpot mo? Adda ka di pala ang da Adelpha ken Amir iti private room da? Mapatay ko ida! Ha? Ito'y ka lang, Elizabeth. Surutot ni Ma'am Margot. Ang mga nadadakis na ramitan na. Bayamlat ta! Bayamlat ta dita babae, Manong Onesto. Makapakigtot. Kalahat ki din nga da dito eh. Ni Manong Benjilaki diti ng sabat kan kuan at airport. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasi ti masamsam nga ibagaken ka Adelpha, salaam ti ugali ni Lisbeth. Kayat ko nga ibilang mo kas kabsat mo. Adomot kit din kinagbaliwan na, sir. Nagsaya at lakit din no ibilang nakmot akas nakabsat. Luktang diri daw, Amir! Amok akadwam ni Adelpha! Ni Madam Margot. Ituror mo tiri daw, Margot. Sana nakatrangka na ita. Ayok kayo! Manglilipot kayo! Patayan kayo! Madam! Sana po na tiyatapyo. Kasarsarita na klang ni Sir Amir, may panggapit yung trabaho. Apay, ano ti kakautam itibag mo, ha? Muto na ita. Batang tibagkasan mo maagawan! Adelpha, kung dawayan ti Romar, magawit ka. Siya kung ti makaamo ka ni Margot. Margot, saan ka ngagbalik iti dahil sa pangpanggapam? Saan mo agawan tibag ko, Amir? Panggap na kami apatayan ka ni Adelpha, ha? Anda ka ni paltog itibag mo? Saan nakakar-karitan, ha? Ang mga nusikati matay nga awan makakaamo. Adelpha! Ang pinagsansayit ka? Kanya napasama? Lading itak, Lisbeth. Masapol nga gawid ako. Hey! Adelpha! Adelpha! Oh, apay nga tangagsangsangit kan mambutbutan. Diyos ko, agyaman at tawan da sa napasama ka ni Adelpha. Oh, manong Onesto. Di ka ba't makasauditan? Ni Adelpha lang tirimor iti kwarto ni Sir Amir. Urayan ta malpas nang agsalita kan Ma'am Margot. Oh, nakigtutak, Manong Onesto. Kaya muk, adda ni Tita Margot iti Manila. Kalat nga adda. May kakaditap no patayan nak, Margot. Namnamaam akabaalan nak. Kas napanak na ka, Amir. Awan pinakitam apaltog itibag ko. Ngem naglawag ti pan nakakita mi kani Adelpha. Nga adda kakautam itay itibag mo. Ay, kuwa. Namnamaam, akabailan ka apatayan? Saan ka kriminal? Imagam tipon no. Anya talaga tinagawidam, ha? Saan asyak ti paluputam, Amir? Sikat tinalawag nga da at traso na kanyak. Nakasagana kan amang isukat kanyak iti sa bali a babae. Saan ka di? Awan kinapuno na nga atap mo. Agpundo kalangan. Saan mo nga orayan na maduktalak nga na nakasagan apaltog apang patay mo kanya.
Paingag sang sangit ka si Mangpat. Mabut-butang ba lang ka nagtigtigar-gar ka? Amang, Ha? ganda ni akon. Iyak mawatan. Ganda ni akon nataya saan man lana kapag pagkada ko makadag. Ay, di kahit wasawan na po. Pagkalmam sa reklam. Tapno may baga man ang bagya amin kanyak. Napaya ka nagsarsarita kami kina Sir Amir iti kwarto na may panggapit ti trabaho. Kaniti pan na kailangan ko kini Lisbeth. Kalata si Madam Marcot. Kanya? Kaya asawa ti boss mo? Nakigtutak tada kakautan na itibag na. Abangan no pang dangran na kanya. Kaya pa kumadangran na ka. Inya si basol mo. Agatap ngamin nga da relasyon mi kina Sir Amir. Pagsilsilusan na kakasta. Numaamuan ni Mamang daytoy apakairamramahan na kagulo. Amagan nung matungpakan mapungot na ka. Ay, saan ka ngagsangit man? Awan ti maalam iti sangit-sangit. Ay, pagkalmam ti reklam. Bareng umay ni Unisto takasarita kiti na ito yabanag. No mapaling kat makasarita ka mismo ti boss mo. Amang, No mapalin pa'y kadjay. Agikat ka ni ti trabaho. Tadi kadjay ka ti pakasarsarakan. Aking gaita, mas tawag pa lang, Dad. Kalata dimtang ni Tita Margot. Asino tinangsabat kan ko na iti airport? Saan na dahi tati problema? Sino kiti tinakaamuan na nga da kami kan Adelpha iti private room ko. Anya nga min ti eksena, anadanon na. Iha, si kakadi tinangyawag ka ni Margot. Well, Dad, ngem mo. Adda ijay Manila ni Tita Margot. Anya amin ti panggap mo. Anya ti kayat mo ang mapasama. Umong tanak ka di? Sobre ka ko ni ti kwarto mi kan Margot. Dad, sa dino tinangitulnogan ni Manong Benji kin Tita Margot. Saan ka ba't anadanon dito yung mansion? Diyaga mo, kasaritak to ni Benji ton makasangpat. Bilinag ti katulong, tay baganak ka ni Benji, akayat ko ang makasarita. aging kaita. Agkulkulayawak pa lang. Tantanin ako na patay ni Madam Marcot. Imayak, tap na pagkalmak tirig ni Malalfa. Ipanamnamakin ka. Awan to ti daka sa mapasamakin ka. Nakasagana ka mang salakmin kan ka. Honesto. Oh. Saan ka nagsangit? Agdo-ado akong sumraga kiti opisina yung tunbigat. Mabuti nga kiti aramidan ni Madam Margot kanya. No ibabain na kadagat empleyado. Noon dakas nga aramida. Awan rin mga pagbutngam. Ulita. Siyak di makaamakan ka. Ibagakan ka tipod no, Honesto. Oray ni Sir Amir. Kasla kabutang kot. Ha? Diyak magawitan ti panagarubos na kitiluwag. Gapok adag ito yung mapampanunot ko. Saan ka nagpanunot iti dakas kan ko, Ana? Sige. Ikarigatak ti maturog Adelpha. Agawid ako. Sa paat ni bigatap na sukunin ka. Kentap na makasaritak ni Ama Dino. No ahapay ajak sinigurado. Nga adapal tung itibak sa anang kabilang. Basol ni Honesto da ito eh. Insag magnak. Inlamang nalakit iti paltok. Agalwat kanya. No saan na ngay naramid tayo dyan? May saak ko man a kriminal. Kat mabalin nga iti dayto akan ito. At daak ko man iti pagbalutan. Uray aniya ti aramitan ni Amira.
Saan ko anugutan? Saan ang parangkan ko na? Kan masapol ang makasaritak ni Honesto. Tapno isupli na kaniya ti palto. Awan lahat na di tulbak na ita kabinet. Dakal tiatap ko nga dakan ni Margot ti tulbak. Kat dita tinangalan na ti paltog. Kaya't naasawan nga idi pailaeng kat nakasaganan ang mga rami di ti amin. Sir? Sobre kalatan, Benji. Sana nakatrang ka na. Sir? Sinublak ni Madam Margot iti bara ng ituludak. Ang awanan ni Jay. Makam mo, iti kayat ng aramidan. Wan gayan. Itulnog nak iti balay da Adelfa inton bigat. Pagsasawan na klaro din ni Madam Margot. Hello, ma'am? Awan bain mo, Honesto. Pinakibiyang ang laki di tinagyan iti pagkapinay tulid ko iti kabinet. Ne? Saan na po nulay ita, ma'am? Nangipanam ti paltok. Isuplim ka niyak. Anya paltong nga ibagbagayo. Saan ka nga gulbod pa, Honesto? Isublim ti paltok ko, nak. Ang mga kayat mo nga ipulong ka kini Amir asimrot kay Jem Mansion. Awan pa manak na kayo iti ita, ma'am. Uray agdamag kayo kini Benji. Kan kadag iti katulong iti mansyon. Katulag ko ni Benji. Jack ipalubos nga dadaka sa mapasamak kini Adelfa. Maragsakan na amakam-amo ka na kayo, Amadinong. Da kayo gayam ti apong ni Adelfa. Da kayo kadilaeng ti kadenden na. Wan, tada yan may siha ni mo magnangag nagnegosyo. Negosyante mat gaya makas kanyak. Siyang kabasit la tinegosyo na. Saan nakas kada kayo ang milyonaryo, sir? Amadinong, imbayag. Umay kayo kasarita kanya Adelfa. Naistoryabat ka tanya Adelfa kada kayo. Noon niya tinapasama kay opisina di Kalman. Kastaw na isangit na simbang pa di Kalman. Dandani gaya man saan kami ang nagkita. No, ito may panamnamak ka na kayo. Jack, ipalubos nga damay sagmak karang iti amin nga empleyado. Aglalo kanya Adelfa. Nasaya at launa yan o kasta, sir. Iso saan narumbay nga agbuteng ti apo kayo. Ay, agyaman naklaw na ya. Sir, ada ko may pakpakasi kada kayo. Numabalin asa anak pa lang asumra kiti dating aldaw. No, dahil tatikid daw mo. Sige, patgan ka. Uray tadamat ni Emily. Agyaman naglaunay, sir. Ulitek, awan to, tidak ka sa mapasamakan ka. Kompleto ti security force ti kumpanya amang salaknib karang ti amin nga empleyado. Saan ang nagawid ni Madam Margot iti Mansion, Honesto? Amang ano nagtaros iti hotel. Inawagan na kiti Rabi Benji. Agata pakadwa ka asimrag iti mansyon ni Kalman. Kidawak ti panakikadwam. Saan ang mabalin ang mga mo ni Sir Amir nga adda ilumlimang ni Madam Margot apaltog. Agpada talakit di amadaksan. Iswa kapilitan nga agulbutan. Maditi agulbod. Ngem no kiddawan ti gundaway. Nangruna no pakasalak ni Iban ni Adelfa. Sige, tulungan ka. Ang ayan ti paltog. Inlamang ko. Aging kaita. Jak pa amo no anya ti aramidak iti dadya apaltog. Baliwan tanto ti agsarita, sir. Ang mga nurorayan na ko ni Sir Amir. Ituloy mo ti mangan. Sayang tataraon. Nabsuga kon. Masapol ang makapanaw akon, sir. Makaamuak ton nga agpambarkin ni Sir Amir.
Sige nga ron. Pagkamuandak to, no dumtang ni Margot ni Tamansion. Sige, bye. Amangan no nagtaros iti hotel ni Margot. Adla na iti kawas na diti kwarto mi. Malagip ko man na dyan kay Dinong. Nagtibayo ak. Itay agkinita kami. Kas larok-roko din nak. Ni Margot. Hello? Amok anarigat ka akalabanin, Amir. Ngam at tantumot lang pagpatindaan. Awan dakes nga aramidag. Agsubli ka lang nga ni Manila. Agsubli akto inton kayat ko. Kinapuno na. Agsubli kami kuman ka ni Benji di Manila. Ang saan pa, kapoy ti pinarnuay mga problema. Maputbutang ni Adelfa. So asaan pa'y asimra kita. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.